Što se tiče ove priče Crvenkapa, ja i dalje tvrdim da je to jedna od najmonstruoznijih priča koja je ikada ispričana. Sam početak priče da bolesna baka leži sama u šumi, pazite. I mama šalje svoju unuku, svoju ćerku da nosi hranu baki. Nije sad bitno taj put, to je ta didaktička priča, samo vodi računa o putu da ne skreneš, pazi. Ali to je neverovatno, bolesna baka sama leži u šumi. Pa koji je to idiot može, koja je to patološka ličnost, pazite, da svoju rođenu majku pusti da leži bolesna sama u šumi. I sad to detetu podsvesno ulazi, pazite, od malene bolesna stara baka leži sama, pazite. To je jedan kod u stvari. Deca podsvesno usvajaju, mislim, stvari. I hoću da kažem, to je jedna cela priča je monstruozna. Taj vuk koji u stvari nije ošte prirodni normalan vuk, nego jedan patološki vuk, pazite. Znači, patološki vuk. Devojčica skreće, inspirira se na ljubavlju prema baki i lepoti cveća. Skreće se puta po kome mora da ide da se ne bi susrela sa zlom koji simbolizuje vuk. I u tom trenutku se pojavljuje vuk. Zlo, dakle. I to ne obično zlo, nego zlo koje je patološko, pazite, na pervertiran, kapitalistički način pervertirano zlo. On se sad ismejava, naslađuje se sa tom jadnom devojčicom, ide prvo pojede baku i ona počinje da perverza priča kao bako, velike su ti uši, ne znam oči, tako dalje. I on skače, pojede dete i tako. Mislim, strašna priča u suštini. Ali taj početak, pazite, bolesna baka sama leži u šumi. Mislim, pa to je stvarno pedagoški, jedan od glavnih pedagoških principa kapitalizma upravo je to. Sam star čovjek treba mu pomoć, neka crkne. Neka crkne, pazi. To je cela priča. To sam doživio u Nemačku, u Norvešku, gde god da sam bio. Star si, nemoćan, crkni. Crkni, ja smetaš. Samo oni koji mogu da prave profit, oni su dobrodošli. A oni koji ne, u starački dom, u to predvorje smrti i crkni. To je princip kapitalizma humanistički, glavni princip. Pare ne smrde.